Mama. Nikuje. Ni sawa. Tokwa. Nusubira kundenza kuba kuza gufata kuri boro ya. Karibu mugabo. Ariko mana kakano ntabari fresh. None ma. Chamako munga kabisa kwega uru muvandi. Kabisa. Ndabizi. Je comprends, hein? Oh, mako. None wegani. Oya mamazu meko. Dawo. Wazi kuza gusanga biswi ngahi wanje. Nyene uyu ndamutse ndazisanzeho ucuviye ko naputse mu majya. Mako. Mu majya. Ewe gayewe. Noneho. Misi nishire. Iminsi myinshi muri kura n'amago tunasangire ni iminsi myinshi sitagusanzwe kurageragera ko ari gusangire. Moshe tuba twakoze n'utubona uku kugira ngo utuntu tunogre unoganize bisaba uburi mu mafta raba nka kano ga freshes tugiye bisa ariko nyene burya nari nabakubwira sajero wewe none ungira ngo umuvandimwe gute uri kurajya utuntu tw'udusironyonyo wanyimye nanje ngo nkore ko numva uburyohe uva muri biscuit. Aha ukeneye kuki none wumva naba ntabishaka wewe ukeneye kuki impanye reka nze nkwereke. none uranyereka iki aho kumva. J'ai un petit examen vraiment, un petit examen. Je suis prêt de le faire. OK, merci. Urabona rero jemba nakoze kandi urabizi haji wagize hakora wariya ubwo wowe urabicuriye. Aha nta niribi biswi imwe gisuguti kimwe uremera ko bitekerezeho kandi ndabimara utanyarukira. Mbona nasikia ni mtihani mgumu ariko nyene ndatimbishije kubona wowe havuna zimara imana none urushisha sikwaye tega none urushuru manara najya ushaka kubita umuntu ashonje nkuno ucapfa ntayiriye na banza umpe kwanza have ndagishire ngaha ugitaje have maze yakubita ikofe none oye wewe banza umpe nkubita nahaza rorera oye impa shira hanye tega simbabaza ariko nyene ntubabaza kubona nawe umpayima naga test kamwe tega umusane aha hakora wari ndari yingivuga ndo umuntu w'umushinga naye nkese kuri ndagirite yari kungumu ushikura rimwe igipfusi kimwe atwari ibyo rorera oya nubu nakabiswi kugahekanya ndiko numva umusaya wajegenyutse oyareka nimba mpako ku buntu impa ariko vy'amakofi tubivuyemo ave basi ndakumvisha no kora kungumu uri tayari est-ce que tu veux le béni et je te donne another béni another rindas sisi mizi ya muwe tembo je ne peux pas résister ça ndabivuyemo byirire tu ne résistes pas wivumbura ku nkoni kaburara ahubwo wembwira ikikugenza uzirero nubwo nyimyereka ndakubwira ikintu kimwe je ngoma ndaguha umugambi sivyo ko nawe ndabibona urashonje iyo misaya ntiyoba kudashonje ikintu gikurikiye oya reka ndakubwire reka nkubwire ikintu gisigaye rero ngaha muvandimwe ndakikubwire no kwisha mu mana ubu bukire tukabukwepera muri Yesu Kristo niho habonekera umugisha no butunzi bwinshi cyane gose sivyo ndakubwira. Aha nukuja gusega tukaronka ivyo turya canke niye strategy dukoresha. Wewe ndabizi urashiye ubwenge ntiwiza yaga mukama wowe ahubwo ukuntu bigenda uburyo tubikoramo nukurondera ejo karacu kameze neza hanyuma nkakora ukuntu tubese kroka rimwe kurindi kabiri ku kandi original dawe urazi rero ewana genda nakugize n'ukuri zanye ingingo ya nyaye tuyabakore mu bukebuke sivyo slowly urona nimba ndi mu mafuta nasizwa mafuta jewe nzoba pastor uzobande Diako wagaya uzontwaza ibitabo ejo mu gatondo ntuzusarisha nta kibazo morning asubuhi mapema poa kijana we fresh poa.
Imana rero yakudutumyeho yatubwiye ngo tukubwire abantu bose ba hano ibyago birabaziye na cyane mwebwe abajene. Abagenga naho kipe ejo ndi bamfashe hirya nkoko ntubyibuka ntabwo muri kumwe abagenga mbona yewe dawe bizosubira gukunda kumira n'agasosi kwe sinzi ntuzi Oya akira nawe ba pastor. wapi ni ufise amatama meza yo gukubitamwe amakofe nkari ya Oya reka nawe ba pastor nawe ayo misaya yawe bakubitemo. Oya we wabikoze nabi ubundi uragenda ukabanza ukamukonfesa ukamuzana mu mwuka ntubifate ko turiko turatubura ngo dukomeze uraza gushira abandi mu mwuka. reka ndakwereke ko nawe tutiga aho giye dukomeze. Allo Sha Petrika ntukajya umbaza ngo ibyo muzigo mushasha man Petit frère wanje yarembye birenze man nabuze n'abaniga bamusenjera man sinzi icyo wamfasha. mwene data ukibivugurisha ukibivuga wisho mwana data muri Matayo umurongo wa 2 kigabane cya 5 havuga ngo genda mufate iyo mitima ibabaye maze muyeze. Haleluya Amen haleluya haleluya amen ubwo mu gihe ari kuri telefona uriko ukenera abantu basengera muri muna wawe twabaye twakugezeho kuvuka kwa Yesu rero. Haleluya Murongesha Wallahi dunia Mungu kisha mu mwana hivyo kunda ahubwo turabe twinde kwa rutufe